О! Ой-ой-ой. Все-таки нечто отрималося вечером, бачите? На струе вот такой во. Кто там носится у нас? Кто там у нас носится, зараз поглядим. Кто там у нас носится? Ха-ха. Во, глядите, вечерком, бачите, такий во увоход у бухту добрую. А тут вот такая протока. И во, в этой протоце вирішив провести я воблерок той, на якого жереха зловив, але у іншій розфарбовці. Його головачик, ой, перший головачик сезону трапився. Опа, єсть перший головачик сезону. Так, добре, сябри, вельми добре. О, ну, невеличкий, ну таки полкилограмма есть. Але это головач. Слухайте, які у його скридли плавники зіходки, бачите. Ай, пригожусь. Струмін не треба, а мой без струмінта возьму. А не, без струмінта возьму. Руками. О, все. Добрий головачик. Иди, уготуй свою вузкую протоку. Опа. Ай, дякую. И ось ничто. Щиро вітаю, господарство. Дякую, что глядите. Дякую, что протягиваете со мной вандровать по весновых речках. А теперь я вот знаходжуся на зусім невеличкой рачулці. Уже зловив я тут першого сёлета воблерного головня. І рачулка притягнула, привабила мене зновку. І вирішив протягувати вандровку ось у таких маляўнічых, крыху нават таких специфічных умовах на маленькой белорусской рачулце. Окунек, малась. Да. Справно дзяўбуць окуни. Пригоженькие, жвавые. Ну, хай дзяўбуць и далей. Ну а зараз, сябры, у мяне будзе, так бы мовіць, распакоўка. На мінулай рыбалоўлі адрываў я свае самыя такія улоўныя воблеры галаўнёвыя. Ну, штось я адарваў, штось шчупак адкусіў. І вырашыў я свае скрыні папоўніць. А другое, так это тое, што сёлета з'явіліся навінкі. Навінкі у кампанії Lucky John. І менавіта галаўнёвых воблераў. І вось зараз я выберу сабе тое, што мне больш падыходзіць пад гэтыя умовы, у якіх я буду рыбаліць. І акрамя звычайнай рыбалоўлі буду спрабаваць яшчэ і тэставаць тое-сёе. А новинки гэта новыя расфарбоўкі Lucky John Chubby, такого самого галаўнёвага воблера.
У додатак гэты самы Чабі выйшаў у новой версии мелководной СССР. А яшчэ один з моих таких улюбёных галаўнёвых воблераў гэта хайраціні. І калі плытководная ідзе по самой паверхні, распуская вусы, то у гэтай хайраціні лопатка уже крыху большая, і яна будзе трошечки занурацца. Зараз абяру сабе у скрыню тое, што хочу сёння паспрабаваць, а астатняе пакладу ў заплечнік, вось гэты мяшэчак, і буду носіць з сабой, мо яшчэ што спатрэбіцца. Ну вот, собрал такую скрыню адмыслова для гэтай рыбаловлі. Ёсць тут новинки, новые расфарбоўки, адносна новые модели, а ёсць і старынкі, так бы мовіць, да, на якія я уже добра галаўня ловіў. Ну, буду спрабаваць, бо гэта рэчка для мяне яшчэ адносна новая. Галаўня я тут увогуле, ну, другі раз толькі буду ловіць. Паглядзім, што атрымаецца. Да, окуньки, як я казав, клюють справно, причому, глядите, разловил я новую принаду гэтым окунем хайрутіні, якая занурается. Ну во, цікаво, новинки разловлюються. Дякую, окунек. До речі, я сказав, що у гэтай новой хайры ось гэта лопасць, яна большая, чым у плытководнай мадэлі, але гэта не зусім так. Я яшчэ просто тады блізка не разглядаў іх. Дык вось, аказалася, што яны аднолькавыя по памеру, просто пад розным углом размешчаны. Ось, у гэтай такі больш востры вугал, таму яна і на большую глыбіню заходзіць. Ну, і бачыце, прываблівае акунёў. Рэчка хоць і невялічка, але ёсць тут больш глыбокія такія месцы. Опа! Што тут? Ух! Нешта было. Окунь, мабуть, такой. Окунёвый такие дзяўбун. Так! Окунёвый. Это не головач, а вот и головач был. Блин! Ай! Ну это, мабуть, не убачыць, а я убачыў головач. Вот тут во. З-пад гэтага цапелька выскочыў. Ай! Во як цікава. Слухайте. Так. Ай-яй-яй. Такі быў сапраўдны такі дзяўбун. Візуальны, прычым бачыў я, як рыба выскочыла. Ай, там же 2 гапліка вон на гэтай прынадзе, на якую зараз ловлю. Не засекся. Ну вельмі хутка, бачыце, выскочыў. Ну во, надта перспектыўны уваход у бухту. Вот на колени я тут стал. Так бы мовіць, укленчыў перад гэтай добрай мясцінай. Так. Не хоча на першай праводцы. Нічога, зробім яшчэ некалькі. А потым і прынаду зменім.
О, ніхто подимається, тікається. А тут виганяємо. Слухайте, живая речка. Живая речка, сябри. Ну вот отчуваю это життя невеликої рачулки. Я молодий, малий я молодий. Я молодий, малий я молодий. Я молодий, старий я молодий. Молодий я. Молодий. Ну ось вже почалося саме справжнє малореччя. Головне на закиді трапити у цю саму річку, трапити у воду, бо надто тут речище вузьке. А місцями буває, що і кинуть нема де. А ось так вийдеш до некого наступного розширення, де б можна було проводку зробити. О, така цікава протока. Так, як це туди трапить? О, трапив. Мабуть, у більш вузких местах я еще не ловил. Ну вон, нарешті больше широкое и глубокое место. Можно навод принаду больше поставить. А то там я, щиро кажучи, замушився. Кидаючи, чапляючи. О! Полновартостная проводка. Опа! Есть рыба! Есть рыба, глядите, глубокое место, бачите? Есть рыба. Вот это был дзяобун только что. Ай, класс. Ой, як добре головать. От бачите, малая речка, але є добрі риби, які вельми моцно дзяобуть. Головне трапити у речку и зробить проводку, как принада играла. Так, ну что. Ну тут головачи, конечно, невеликие будут. Такой решил залил, все ровно. И не малые. Что характерно, и не малые. О, отрымалось. Заснять весь процесс. Ой, ой, які непригожі тут головачи, слухайте. Ой, які вигити. Барвовые, які скридли. А ви бачите самець. І вже починають його молоки виходити. Вже рухається він на нерест, але ще не шурпати. Тільки його ще сюди підійшов. А ой, як добре працює новий воблерок, бачите. Ай. О, рады, что у меня отрымливается разловливать нечто новое. Тестировать принады. Ну, але, конечно, головное это задовольнение от ловли у такой его малявнейшей местине. Такой его. Ай, пришел головачик. Вон стрекоза плыве. Зараз поглядим. Здесь є хто-небудь чи ні. Бо воблери, бачите, потрохи ядуть. Нечто булькнуло и все, и стрекозу я не бачу. Значит, что все-таки съели. На самом деле рыба активная. Я уже бачу, что навод криху дивно, бо зараз такі воронки, щиро кажучи, не головневые и сумневые у меня все-таки мелися.
наконт ажыццяўлення менавіта такого вуджэння на галаўня мэтанакіраванага, бо яшчэ досыць холодна, вода 14,5 градусаў, я зараз памераў. Ну, к вечару будзе крыху болей, але звычайна гэтага мала. Але ад рэчкі залежыць, канешне. О, як прыгожа. На такому маларэчы сапраўдным я ўжо ловлю не ўпершыню. І спачатку здзіўляўся, як на такой невялічкай рэчцы могуць быць добрыя рыбіны, менавіта галаўні. А ўсё проста. Яны сюды прыходзяць на нераст. Іх вабяць тут жвіровыя ці пясочныя перакаты і застаюцца тут амаль да восені. Адні рыстуюць, потым тут палююць, карацей прыходзяць увесну і атабарываюцца. А прыходзіць галавач на такую малую ваду з больш вялікіх рэчак, гэта там, дзе няма шлюзаў. Ось ён свабодна рухаецца. А ў рэчках, якія шлюзамі абмежаваныя, звычайна такія прамыя, спраставаныя, ідуць па новаму рэчышчу, там ён жыве. А вы бачыце, гарлачыкі ўжо хутка падымуцца, і ўжо будзе яшчэ цяжэй тут будзе лавіць. Уже іншыя прынады прыйдзецца выкарыстоўваць, якія па самай паверхні ідуць. Опа, нешта плях. Там, здаецца, некая драбяза схапіла адразу на ўсплёск. Зараз паглядзім, хто там. Ой, галавачык зусім малы. Зусім малы галавачык. О, бачыце, ўсё-такі адрэагаваў. Адразу на плюх прыгнуў на гэты воблер, ды ўчапіўся за трайны гаплічак. Ужо амаль павылазілі з лічынак вялікія стракозы, а во я гляджу, і першая прыгажуня з'явілася. Вот такая прикмета лета. Тут у каментары да папярэдняга відэа з Жэрыхам, дзе я казаў, што тэмпература вады 17 градусаў. Там адзін падпісчык выказаў сумневы, што такая цёплая. Але насамрэч, гэтыя малыя рэчкі, яны праграваюцца надта хутка. І ўжо была вода 19 градусаў пару дзён. Ужо мы з жонкай паспелі папялёхацца. Потым яна прастыла да 12. А зараз зноўку пачынае цяплець. Увогуле бывае за дзень з раніцы да вечара на 2 градусы цяплее, а то і больш. І калі сонечна. Я молоды, малые молоды. Я молоды, малые молоды. Ну што, нарэшце акунь, з чаго ўсё пачыналася, тым і працягваецца ужо над вечоркам. Ну добра, хоць акунь. Ну такі някепскі, прыгожы рачны акунь. А сёння у меня адназначны фаварыт вызначыўся. Хайрацінні 33 СР.
Ось зараз ще провірю Євгенію бухту. О, я ще ведаю, там одна є ніже по плині. Добрая така. Ці дві, ну от. І, мабуть, туди вернуся. Откуль починав. З'їв некую машку, некую ці комара. Бляха, не порозмовляєш тут. Ось, до речі, я все кажу, бухта. Это я маю на увазі річні ями. А слово это Колосовське. Частиком сустракав його Якуба Колоса у ягоних оповіданнях. А ловлю я більшістю менавіта у колосовських містинах. І тому воно у мене так прижилося. На ньому мене верхнім рибалів, на ягоних притоках, то ось зараз криху в інше місце тут забрався. Ну не менш цікаве, як до мене. Ух! Слухайте, от тільки вернувся туди, де у мене був дзьобун головача, якого я бачив. І одразу ж на першій проводці взявся головач. Ну, такі ж, мабуть, да. А то ще мій менше, ніж попередні. Але бачите, усе ж таки стоять у этой его містині. Стоять головачики по-ранейшему. Значить, все таки залежить від певного участку раки. Що стільки шов, нічого не було, а во вернувся. Ой, так він булькнув. Ось, вернувся туди, куди і планував. І одразу ж на першому закиді, на першій проводці взявся головач. Короче, мабуть, збирається і не там уже, де будуть не рестувати. Ну что, сябры, можно сказать, розпочалася такая сапраўдная летняя рыбаловля по речках. Пачаў дзяўбсці галавень. Дзякуй, што далучыліся, і до новых сустрэч. Сёлета, сябры, азначаецца 140-годдзе выдатнага беларускага пісьменніка і паэта Змітрака Бядулі. З гэтай нагоды я ўжо чытаў ягоны верш у адным з мінулых сваіх відэа і сказаў там, што мне найбольш падабаюцца вершы Бядулі пра вясну і прыроду. Так вось, засталіся у мяне яшчэ уподобаныя вершы на гэтую тэму. Адзін з іх і хачу прачытаць вось падчас гэтай травеньскай вандроўкі. Ад плачу птушкі невядомай я прачнуўся раніцой. Гушчар драмаў на мшалай горцы,
под туманистой мглой. Ветрак писал крылом на небе солнцеграйный сказ весны. Сляпили небо руні хмарок, небеспозненные сны. Спяваў асвір над старой студней роем з'юшаных пчалін. Бярозка шастала в оконца сотней пальцаў рук галін. Жабрачкай дрэва выстаўляла чорны сук на стары плот. Здаецца, во, скранецца з месца на жабрачы свой абход. А птушка плача на абшары, кліча сонечны прамень. Стаіць цяплынь і пахне мёдам новы ціхі вешні дзень.